जेजू शास्त्रींक चरित्रेची पानां उक्ती करून तांच्या पुर्वजांनी देवाच्या प्रवाद्यांक दाखयलेली प्रतिक्रिया विवरिता। तेच परी ते कशे तांच्या पुर्वजांच्या अपराधांत वांटेली म्हणी स्पष्ट करता। हेरोदू वर्त्या रायाच्या काळार तावन प्रवाद्यांच्या फोंडांचेर स्मारक उबारची रिवाज सुरू जाली। हेच रिवाजी विशयान जेजू उल्लेख करता। कोणाचेय फोंड बांदचे ते बांदतल्यांक फायद्याची आणि अभिमानाची गजाल देखून, पूण जेजू पुर्वजांनी लगाड काडलेल्या प्रवाद्यांचे फोंड बांधून स्मारक उबारलेल्यांक लोकांच्या मुखेल्यांक कांय फायदो ना, बगार ते तांच्या पुर्वजांची कृत्यां उखल धरतात म्हणून तीक्ष्णपणी उलयता। इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत याजक जेहोयादाच्या पुता जेकारियाक सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत फातरावन जिवेशी मारलो म्हणले विशीं उल्लेख आसा। जेजू हीच गजाल उल्लेख करून आबेला तावन जाकारी पर्यंत वारयलेल्या प्रवाद्यांच्या रक्ता विशीं उलयता। आबेल प्रवादी न्हय तरी पवित्र पुस्तकांत आपल्याच मनशा मुखांतर धारून मरणाक बली जाल्ल्या पैकी पयलो। कशें प्रवाद्यांक शास्त्रींच्या पुर्वजांनी लगड काडले म्हणजे तांच्या संदेशाक विरोध केलो आनी शेळे उदाक वतलेंगी, तेच परी आजुनय घडता म्हणून जेजू हकीकत कळयता। जेजूक उपराटी सवालां घालन ताच्याच उलोवण्यांत ताका सांपळावन घालूंक कांयपुनी मेळटा गे म्हणून तांणी 5 मनशांत जेजूची उतरां रुजू जातात आनी तो प्रवादी म्हणून रुजू जाता। जेजूचे अंत्य कसल्या जिन्साचें जातलें म्हणल्याचो प्रवाद जेजूचो संदेश कितल्या महत्वाचो म्हणल्या की रुजवात जाता।